Bravo, bravo. A ovo je ujedno pozdrav i za trio koji se zove Čarojice. Doktore Srdiću, Čarojice su šta? Čarojice su pokladari. Jedan fini običaj pred poklade u našem kraju Knez Polju pod Kozarom, kad maškare prolaze selom, pjevaju prigodne pjesme. I ta tradicija se i danas čuva. Ta tradicija prilikom rata bila prekinuta, ali je ponovo oživjela. A i vi koji živite izvan tog kraja, koji živite u drugim krajima, čuvate na neki način. Vi ste lekar po struci, ali godinama se bavite i pevanjem, tu su i vaši prijatelji. To se ne zaboravlja. U Skolijevku, Majčinu, što se nauči, to se nikad ne zaboravlja. Gde će Čarojice nastupiti ovih dana? Čarojice će nastupiti 2. juna u Domu Vojske Srbije, u susretu Kozarčana, koji se ove godine održava 37. put. Karte se mogu nabaviti u samom domu svakog dana od 11 do 13 časova. Znači, Dom Vojske? Jeste, susret Kozarčana. Susret Kozarčana. I evo specijalne muzičke pozivnice, izvolite. Ja sam ranjen u srce junačko, ranilo me oko djevojačko. Ja sam ranjen u srce duboko, ranilo me djevojačko oko. Poljubi me, draga, i ujedi, samo pazi da se ne pozledi.